to mladi? Da. Podiže jača. 16. Kaži gdje je najbolje da ostane, da se vidi, zato se tako da... Ne vidi da veća. Malo kad vetar nosi, onda ih odnese u stranu, a posle 10 minuta i 10 minuta. Evo je. Rade ovi dobro, sam se ne vidio od ovih drveća. Evo je, to sad se ne vidi. Drveće, posjećuje. Ko sudi? Samo da može. Evo je ovdje. Šta bi ti, ali sve ovdje dobro, samo... A ne vidi sad od ovog drveta? Inače, kad nema vetra, onda iznad kuće iz dvorišta mogu se lepo vidjeti. Ali su plitki bili, ali daj pet. Vidi samo u koju kolonu. Aha, evo je. Ajde, uđite u to jato, bre. Gdje si dva ne? Je li bilo nešto, što sad vidi? Nije. Krenuli smo.